press conference ketika seni bangsa kalau hadir di kini social media ini tio berada di 7 agaba hong nikmat dan berom juni ba MLA ba HS Kapran di kersan itu kejitu banbu itu ka check post juga ki polis apa kana sa highway di pos nomor neng untuk hadu ini minta juga highway berom terus di besar di kawai kalian jadi akni ko pon ba kalau numpau bangin so ya एक बार कल मछली की दवा भी हम लोग उनको चेक पोस्ट आपको क्या हाईवे की भाव को का एरिया जो हम नहीं कताव को लोग बा ये बा जिंदर की चेक पोस्ट को हाईवे को बना एक निका जिंथों को बबून हकले के वन चुप बा हम तम जिंदहन कली हम तम बबू गले के वन चुप बा कला हम जाकर नो एक्सीडेंट मका टिप हाईवे के लिए जिंबोन की ट्रक की बयान बच्चे के लिए बनकर के लिए टेक्निक वरना के जो है भाई की बा अनुले वन jauh senang pun cukup boleh buat kantam boleh kan sampai dia boleh kan transit road tinggi i bahkan dia kalau bocik ke pos ke por bagi nasi senang cukup sini dia dalam senang bahawa dalam kepala kami dia berweng no ikan ni rei akipor di Indonesia ni juga keren ke pos ke por rei yang tu ke por kong bah nak kalian police department ke idau bah ni don ke check post ke checkpoint baru bangi check ini di illegal por transport bah dia yang pakai highway di nak kalian SP Kong ba ni Pak Bu kata. Hadir penilai keren dalam Rusnom yang urusan charge kemudian police station berubah ini no akan check post mana penunggu tiklet kawan cuba ba. Di nak tahu nak kalian ba kemudian police station lawan ba itu. Di ini mentah bagi kuat bahkan dalam yang ini dia check post kemudian lagi ini persajur. Bagi kepak dia ambil ba inum le ini kam nomor ini kalau persa ya karena juga nomor semua tak ada. Nak tahu sakwe ba abaan kalau ba Habodan kini check post. Nomor kamar police station kaman power ka kaduna tang bakan ai service upay ba. Tinggal dan sang check post kamar ki police ki badai ban ai service ki pa ibram kam ni jira emergency control ka law and order ban pe ki portale halishno ki thau kamar babon ki kila bon kam pa check post. Dekade kamar la ni ba kalwara ka jitu ko babon ya ka jing treka mo posno pa thau ha ko ba click ki la shu ban ai service ko ba shis ba pe ba susno tan ko wei Tegap kabar kalau bah ni balik bah sudah juga kita check post ni bagi polis kemudian poso bagi patrolling hati highway umumnya hati yo pihak hati senang kita tahu ni bah kejung jujur di kantu tu masih tu senang hati senang kita tahu nanti kali kebiang harus juga di sana highway isya nanti nanti driver isya show waktu nanti isya termasuk kita bakar te kini dia kemudian kepala ni bah benar check post ni bah polis kemudian nanti kini patrolling muncul hati senang kita tahu hati yo pihak Nanta bakin dah kini kita tahu per bakin ada servis ke bakloi buat bah. Nanta semua kita tahu ke balai harudan izin dia. Ini lagi izin perumahan pos nak tahu. Kita fikir per. Kelak belum di drop basis, kelak belum di betul juga song-song kita tahu per. Jadi ni penting polis. Saya ke start ke petang sangko minta nasi spak minta kemudian bempor sistem kita bukan respon. Jadi klik kata umba kemudian beriu. Saya kita beriu kita check post. Tekniknya kemudian kata long asal kemudian kata check post, ini kata police station kemudian nanti kalau bahkan self check post, ini kata self buat apa? Asyik buat apa? Nusnah kemudian kuat masyarakat dengan lampu bermasyarakat kemudian ilekan terpak sekarang berman ras, hati kuat kemudian police post kalau berkirim kam nantaban, ahli kisah kita buat apa? Nusnah. Di kemudian mungkin dah kita check post, kata dia kau. Di lagi rekam mana check post kemudian you dengan police station. Jadi yang check kita ki ibu baru nampak berdiri dan kita infiltration cara kita kita kedi kamram cuki jadi semua kita dengan patron dari cuma bagian ini ibu bersubah skill dan sekila pun sibuk berbu itu bagi ini checking point yang hakum kita keluar tadi kuai kita di pasar ada begini kecilan di check post teh ada kita bertang selain itu di DGP dan dalam sistem bahwa ini dan kita bagi persemusi bagi pasar yang check post Tinggal ka police department, hindi home department. Dan nomi fat jadi. Iya persa ikali jismo jadi kepebahan susno. Ni number saya kali yang susno. Bagi boycott itu terlang ka police department. Hapo kemana police station. Tan ko ita rai pangilation. Di sa way kapag ipa ban ni kalongba. Kemana police station. Kalau hidup kita hadir bagaimana keluar kaduna pala. Kaya ibang so kan ajungot ni ko ya police department sa DGP kalong. Bang itu kan susu ban plan susu kaman power hapo police station.
Mari ba kumata pi gi skill apo itan kondom gi cilai drugs belum kita jika ini mengikut arah ke sampai lembaga home department ke kuat sisa berat di kau gi skill jadi semua ai jumut propose ke government ke home department bahkan buno ya way of officer on special duty but is up to the deal with tang ya ke NDPS case uno jo officer mata criminal case semua civil case semua drug case semua ya aku kau ngelak untuk kita isu kau ngelak chemical drugs pi kubur aku area mau pernah ke national highway ke drug bon ke drug ke bubun ke bawan apa cak belum semua tahu bagi kena apa semua untuk kita mau drugs bagi iba kami sudah kata ka alat nanti nampak kompor prestisnya atau government kan berpang lagi di officer dan tak staff juga belum betul persentrate tentang drugs dikatakan dia semua ajudan di kubur muntah mana kalian government kan berpang officer belum specialty bagi staff juga belum take tentang takil bi ka NDPS case kata ada kawai bagi kuat dan ajudan haji kawan buat check post kabar bagi kuat kalau ba kini buat enhance show yang ke financial assistance ke BDP ni ilang ba kelak kubur government ba banran di kong jisni terkam plan ke BDP ban lagi stop hari kuno pa ayu bum legram sam ayu ketel di kumcu kuno bertangan kong ba kata BDP kan terekam stop kita kim dah dilaci jadi kayak kalau kita tinggi kuat baka government lima home department baka dia ban enhance kepada financial assistance ke BDP kenapa BDP kita terekam nama ke BDP kita gawe ke board ba aku semua tahu berat di kaum jadi sendiri dikatakan dia gawe ke bentar ke ba ni kuat guna ke board isu yes ki bede bagi kentai abang yes bede kentai kamu nak fresh panggil yes sebab bon isu pi bagi kentai kita hilang idon kiba ibelek kita belum illegal box nak kita kalau PlayStation kamar kawar habis kentai ke dunia apa dan tak possible mau ilmu dia benar ke kakang ke custom itu ko lagi ini NGO itu ko apa ke masalah isu tu usulan tu lah pakai kentai unung lah ban terasi kentai dia tentang kan pengen apa kemuan kita ki women place nasional komod Islam ke kes ke telak izin terekam tentang babun isyarat isyarat kes lah dia nak kami iba dalam kamar berkacau yang mereka women police hapo kamar police station kan bangin lah isu kan dan terekam show ada gitu ko ini kamar ini tai kata kena ke wang semua hajut ada ke por hal cekah cek pos benda kita kita hapo kamar police station nang tangi i matu block junction lalu por covid kada kita kono entry hidup sakit right apa village por more connect sport jual te baru aku orang tahu mentah itu kejut pun entry dan pendek sah te mentah ini mengenai highway bendek kali ini ibu itu entry tinggi kuat bahaya tu malu dia bermain itu entry but ini semua betul belum kamsai kali kawan supaya pak kalau penjaga accident apa kamder footpath ni kuat bah nak kalian home department kan highway traffic 24 hours boleh berpek untuk berkontrol eksperimen sekali banyak jejak supaya pak kata itu baik berkumpul oleh kuat mereka kubur kuat bah tentu IDGP home department bertindak di polis bertindak di patroli highway habis nom kita haki yo lihat hamal kilan di kena school kita bercross sekali kemudian berpindah kenapa kerana berjisnai di mulai kawan berpindah di parking di jalan patah sekali di road surau berpindah di parking baru kita per orang benda kita ke check post ke check post hari ni haban syai dan kita ke check post untuk you berdan di police station but nang polis ni bersama dah check post udah nomor police station dia kira orang di dua polis kata ni haban syai habis ke check post kata mereka kubur bagi semua orang akan dijemput muntah boleh cuba